زحمتي هم قالك ببراسي. دا من هابين دوی گرمه دا ساعت سی ادچوم من دورات هابين اتشوم مالا استازي خود گلك يجبري دوران زيدا يدي كيلومترايا از اتشوم بو مالا استازي خود دوی گرمه دا كتبام دستیم دابي من طفر سالج دست خوندان دائما من خوندنا خو بردوام ذكر من اوقات خود ذكرتن بخوندني والحمد لله انه كا اسنا بوشمانمكم من او تعب ديتي خود جداس بيكي و بچك زحمتي هبي بس بهاري كاريا ما مستايان بهاري كاريا حوالي زيرك من شوا برز ذكر هون شوات كارن سيطرة سر خوندني بكان من معلوماتي وخبراتي وادبرن والحمد لله من فايدة قالك شواديت بلا دائما وصاب دایک بابی خوب بینن که چند ابواب زحمتیت بینن دما چاو دایک بابی خوب کن یه صا شرمی بکن کنا رابن نخوینن بلا چاو دایک بابی خوب کن او خو رابن بخوینن یه بشجعن سر خواندنه بلا دائما قال طلاب زیرک بن دشوا فایده کن چاو باب کن ده بهتر هجی کنا ابو خواندنه هبتو ان شاء الله از سرکفنه بو هم قطابیات خواز